Hadin baka KSU Rimulyang Circle. Haga jung jirep kalalap isibun ki jung tko trekam boko nong lang PHC. Haga sengi ba arjung katayaw. Kalalit bani kendo bat bujung toru. Shaka District Medical and Health Officer ko West Kasil District. Bat laong bahaga ni jing lagi kendo jung ka KSU. Nakaliang jung ka DMHO. Kala kular ban simkia ban pensingaw si bor bahalor. Sementara kasi iwan hang ni ya kabang iwan bu. Ya kini kijing tho. Ha ini i madam. Dan isukman nak kaliang jong iru i aingi ya kijing ya trelang na benta kapha kapnian jong kadong kathan hi bro. Ku mangila dep keren ba laku basi benai umdon doktor. Na kata-katau ko bumut ba nang de sakman. Bangi kwa ba kapiat sinong lang kadai gawe. Kabala ban ai ya kata kaju syakri ke bapaka na benta kadong kathanyi ko jongi. Kena kaliang jongi kum kasang nim kwa ban song plikti. Mari so tu ba kadong kathan ka jongi kadai kadong kathan ka bala he kadai kadong kathan ka bala ya tini so don kam ban ong ba kapiet sinong lang kadai kabala ban ai ya kata kaju syakri ke bapaka na benta kadong kathanyi ko jongi tengah ngej scam leng ba ka jing yak trelang jong ini madam ibadon hang ni menta ngej scam ba nang ni syakman kan long ka basiso bat ka